पाउजेद यमफम ओइबा मर ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी काक्सिंग वायरी की जुमथोंग चानीदा साकिर अहमद टेंगबांग पोलम खुसिनाखरे लाकदोरिबा लिसिंग अनि कुनिथोय की जनरल इलेक्शन दा वाबागाई केंद्रदा इंटेंडिंग कैंडिडेट ओइगदुरबा सोशल वर्कर मोहम्मद साकिर अहमदना कोविड-19 के अनिसुब वेक पि साइथेंग मरकसदा वाबागाई एसी की मनुंग सना लैबा काक्सिंग वायरी सेनापति लेखाई जुमथोंग चानी रोमदा नोंगदा चंगत्रबा यात्रबा चाना थकनबा पोलम सिंह खुसिनाखरे टेंगबांग पोलम सिंह येंथोकपा अदुकी मतंगदा सोशल वर्कर साकिर अहमदना हाई मारे मसदा कोविड-19 न मरम ओरबा मियामदा अंगक पफंगना अवाबा कया लेपतना मयुकनदुना लाकली कोविड-19 लाइसेंस असिबु माइथिबु पिनेना बलेंगा कसिना कर्फ्यू अमदि लॉकडाउन मतम साना थमखिबना वाबागाई एसी असिगे मियामदा वखल मखल मखा कया की अवाबा कया मयुकनरिबा असिदा मागी माइखेदगी ngamjaba टेंगबांग पोलम खरदा ओरबा जुमधोंग कुदिंगी ओइना यंथोकपगी थपगासे लौखलकपने वाबागाई एसी की ओइना हौजिक फबदा जुमलिसिंग तरागनि थोइ हेनबदा साना थंगनबा टेंगबांग पोलम सिंग यंथोकिबा लैखरे ngasina kaksing wairi senapati lekai de jumthong chani rom de yanthok pane wabagai kadajit jawna mafum khara de sitadun leiba asisu athuba matam de tengba polam sing yanthok na da sem saba loire makha tarak poda wabagai assembly constituency asida leiriba miamda matam gi oina pangba yaba tengbang khudingmak mahaki mai kai degi pangki gani aiba wafam thamke sena athlete organization SAO gi president P Godha Dona tengbang pirakpa aduga mari lena na phangtorakpada madam sana curfew na maram oidan lamda masagi miyamda awaba kaya mayuk naduna lairingi asida sengmaijin mamang laikai degi social worker sakir ahmad na AC asiki manungda lairiba kaksing wairi senapati laikai gi jomthong chani rom da sana thakna da polam sing tengbang pirak pagi damak thagat pa phongdokhe atopa pau amadana asam gi silchar amadi hojai de manipuri lon gi namit thoram pak sana pang thong nakre asam gi kasar lamagram khunok da lamjing club lamagram khunok na aduga hojai da आई बल्लुप असम सिंधुरंगासी कुंथ्रा सुब मणिपुरी लोन की निमित थौरम पांगथोक नखरे कासार लामाग्राम खुनक द पांगथोक की थौरम द डॉक्टर माइमोम शांतिना अथोइबा मिथुंग चामुबम नोबिन सिंगना थौरम मपु अदुगा AMMPL की प्रेसिडेंट इमा सनाथोई देवी MYFA की चीफ एडवाइजर सेराम हेराजित प्रेसिडेंट थांगजम प्रोजेंट अमसुंग RK नोकुलस्नान सिंह पकेयान इकाय खुमनबा मिथुंग ओइना सरोयागे अथवा मिथुंगलेन ओइकिबा डॉक्टर माइमोम शांति नंबाइरा चुखतुना थौरम अदु हाउदोकी अदुगा लमचिंग क्लब की मेंबर सिंह सायौ इसै सके डॉक्टर माइमोम शांति न फंगदोखिबदी असम द मणिपुरी चिंगासी नोंगो नोंगि सोथरबा फुरुप अमा ओइरकले आइखोइगिनि हाइबा MLA अमा फोबा असम असेंबली द थागत पंगमदे आइखोइगि फंगफम थोकपा साखथों मितोप सिंहना मत्तुना लैरे आइखोइगि इमालोन ब असम गवर्नमेंट सखंग बिरक्तबा हाइबसी आइखोइगि तुंगि मिरोल ब मिगी ममाद इमा कौरो हाइबा समानै मरमदुना मणिपुरी लोन असम गवर्नमेंट एसोसिएट ऑफिसर लोन ओइना सखंगद्रिबा पावा अकन बखोंजंग क्यामरम संचिन मतम यौरे इमा लोन की दमक थवाई कथोकपा पामुदन उखोनमिनबा तंगाई फदे MYFA की चीफ एडवाइजर सेराम हेराजित ना हाई मणिपुरी लोन की संचिलकलिब खोंजंग सिंह मखातना संचिन नदब होनरगने मियामना जुमापुंग फना सखोलकन याबगी थाजब तमले असम गवर्नमेंट मणिपुरी लोन एसोसिएट ऑफिसर ओइना सखंग द्रिभाव लेपतना खोंजंग चथखिगने हाउजिग ओइना कोविड-19 नंबरम वर्ग सथरके खोंजंग मतम खरा की ओइना लेपनी अनसु मखातना फोंदोके RK नोकुल्सना हाई मणिपुरी लोन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की निपान सुब सेतुल चनन बखोना बद सरुगा की बपुन मफंगासी एखोइना इगाई खुमना ले MYFA की प्रेसिडेंट थांगजम प्रोजेंट हाई लुपसिना मणिपुरी लोन ब कॉन्स्टिट्यूशन की निपान सुब सेतुल चलबसो फंगफम थोप हक अदुदिंगा सिफोब फंगद्रि आइना लावे अदुना मणिपुरी लोन ब असम गवर्नमेंट एसोसिएट ऑफिसर लोन ओइना सखंगनाबा आइखोइना पुन्ना होनामिनाखिसे थारुम लोसिलकपदा इमोइनु डांस एकेडमी भाइवसिना नाटकी जगोई क्यामरोम चो खोदुल तमखी आइरे अतोपा मना असम की होजाइद लैबा अइबा लुपना सिंधना लोन की निमित थारुम परिषद संगलेन पांगथोखरे अइबा लुप असम होसाइगे सेक्रेटरी मेटिया थांगजम बिरेंद्रना फोंदोरखिबदे पांगथोखिबा थारुम अदुदा उसम कुंजा बिहारी एल ngauba amadi ten subam maniana punna थारुम बाबू ओइखि लाइसोम गुलाब जाउबा अखंग आई क्याना लोन की बरमदा वफम क्या पांगदोके तुंगदा साइरिंग छदिनबसु पांगदोके मदुदा अइबा अइबिसिंग P9 SEBM चा थांगजम बिरेंद्र टी मनिहर नेप्रम माइना एल गुलाब यु कुंजबिहरी न चिंगबा क्या सरुयाखे ngasi पांगदोकिबा साइरिंग सिंग दुलारि कोइना पुथोकपा अदुगा अइबा लुब असंग मपो कुफन मित्ता मैगजीन अमा पोंगबा हाइना सलेमनाखे असम मणिपुरी साहित्य परिषद सिंधुना सिलचर लेबा परिषद असिगी संगलेन कुंथ्रा सुब मणिपुरी लोन की निमित थौरम पांगथोखरे थौरम अदुगा मरि लेना खननैनबा अमसु पांगथोके असम यूनिवर्सिटी सिलचर की प्रोफेसर वरिबम रघुमणि सिंह वादेम दुना
Chathagi Bakhana Nainaba Aduda Patharkandi College Karimganj ki Associate Professor Dr. M. Ningamba Singh, Radhamadab College Silchar ki Assistant Professor T.S. Manikumar Singh Amadi, SR College Kalain Kasar ki Assistant Professor Dr. Abdul Khair Chaudhuri na tongan ba hiram da se pathoke. Makhatana Kasar College ki Manipuri Department ki Head Associate Professor T.S. Kamla Devi na Mayai Famduna Aibasing ki Kananai na ba mipam amasa pangthoke. Assam Manipuri Kala Academy Irkala Silchar ki artist sing na tharong ki isayo amsung sairoi isai sakhi aire. Council ki wafam sawalagle lagriba Manipur State Assembly mikhal ki mak oinana Municipal Council ki mikhal pangthok trabadi khongjang sangchalagin haneli lok municipal ki wafam adubo Manipur State Committee Democratic Bharatiya Samaj Party DBSP na phangdoragle. Hiramasig matang da DBSP ki State Secretary Kaisam Anand Thadwar pa chairwala mana hai. Lilong Municipal Council na laurukliba phiribasi tangai fadaba amane COVID-19 pandemic number waraga pangthok payadaba hiram kya amle rabasu phibam khara yangla tangai fadana pangthok pam thoge. Arban gi mafong kya Municipal Council gi phangpam thokba phan phangdaduna sakwa tharangi thabak ta paikat pangam dana laire. Phibam masida manung anjinba khunggang sing dadi kamtona sakot lamjen jawang amgane. Maramaduna lekha Municipal Council sing wafam asida akhanda pamiyang sanggadabane. Nagalamar sayul amagi manung da yuria har phangan biyo. Si Minister na Lami Singidamagta Yuria har marangkay na lay matam sana fangan gani awat palahir loy. Haibi kibadu mayrang AC ki kokta area ki log parilising tararom watu na lay riba Yuria har fangan biu ayra duna. Ngasi kota Municipal Council ki ward number 8 pang thok papaw ki mipam amada ward asidage. Lami haibok mayum Rafiudin pangtoragle. Magna hai ki kota Municipal Council amasung kokta Gram Panchayat ki sarok na log parilising tararom lay riba asige manungda. Kokta Municipal Council ward number 8 ki maning dalay ba kokta maning lobuk lokol gi pari chamrom asina kahena juria har phang dabagi awapa payung ribo lopom sing asida har phang nadabana marmoraga law hek pan bahor pati kinga se phawda har bek ani mathau dabada har bek amana kona naba saituna lakli adobo lawphom khara dadi har sungsai saida lopom sing yaure kungi nong thengna lakpana maram oiduna mamang be ising gi awapa kya be udaram adu hauji ki wadati nong churakpana ising marang kaina leire Ado ising marang kana leira basu paune inkhala kadaba sakula kadaba har ki mathau tarapa matam asidade har phangtaba na langbi singda puning langthang na halle aduna sayulama ki manungda harasi chehauda pataraga ti sathok yaun pothok pangam loidabana lenga ki mayukta langbi singna tohning daba thabak kya su tarupa jai marmaduna se minister na hiram asida miyang changbi tan langbi singge awaba ko khan biu aina magna makata na phangdoke DMU exam gi ayukta pi kadaba question nongthelda pidona phagi tahan gre Danamanjori University ki makhada laiba college singi BA, BSc, BCom, BPES, BBA ki 8 semester ki parikha ngasi dagi online ki khudang da hokre. Parikha adu ki ayukta upload torka da question nongthin da dhagalak pana mai roi singda chamam na ba kaya thokre. University asigi August tara kani panda thokiba circulation abgi matungena ngasi dagi hauriba parikha asigi question sing university asigi portal da ayuki pung tara dagi phangan gani ana khangan kebare. Masina maram wara kam hairoi sing ayupung tara dagi question thagalak pangai na ki adobo order ladu da changduni yang loba da pung tara kam thoi da question thagal kani hena khangal lakhi madu amuk ngai ra matung da question adun be jumba matung pung paro ma khaida upload tawrakhe Dhanamajori University ki makha da puna college mangha laire college mangha asigi yang khraba hairoi sing bo ayupung tara dagi yang hand semester exam asiba phagi thalle ana pause asida hairoi sing da pen da phongdong narakle hiramasi ki matang da university asigi examination controller Dr. A Nabasandra ka pause asigi pau phaunaba honake Atau pemahagi phone adu chechop lai maram na pau phangna phangkidre Dhanamajori University asigi wathuk loiba naidre University asigi mairoi sing admit card mark sheet na sing ba marwai ba che sang sing matam chana pithok ngam dabage wathuk kya lairibane maka tarakpa atopa pau amadana Kabul Airport dagi mioli sing taraganipan hena tek ta kaitana puthokre NATO official Haukiban amajin numita Taliban fighters na Kabul mafung phana kotum chansin kraba matung leibak atu dage hauju phoboda mioi lising tarakanipan haina puthorakre aina NATO official singa se phongtorakhiba galoinana makhatana leibak atu thatuk tona satpa pamba mioi sing puthorakna ba angam pathak ta khonare Taliban na Afghanistan mafung phana control tawkraba matung mioi kya leibak atu thatuk tona chaningle hauju su Kabul Airport da mioi kya leibak atu thatuk tona chanana bagi damak sem sadun leiri aina masak maming taktok taba NATO ki official asina phongtorakle Amarom da ngasi pangthok ki berai nobiki lainik laichun thorom da saruk yakiba Taliban lo sing pasina leibak adoge miam tangdu leitana laina pamati leibak adu thatok tuna sat kidana bhangalakle Airport haujik wariba phiom sing asina Taliban singbo miam mamang da lan wana da maram ama oire imam sing nasu miam popongning phathana da wana bi aike
Namaji numitagi hauraga hojik pawda Taliban fighters in sathagiba kahenba thabak thawng sina maram oraga miwik taragani thoi siani khre aduga kaya amana asoga panangan khre narang lebak adugi tongan ba city ani the Independence Day thorom kamar ilaina nasatkiba miyam gi ba khongset amadus Taliban fighters in nawai kapsila padagi misimina amade asoga panjing thoki adumai nabak thawduk adugi matangda Taliban gi maikei dagi hojik pawgi ena wafam amata phongdorak pa leitre Taliban Afghanistan control tawkraba matung lebak adu leherba foreign national simlaw thopagi thabak baksana sathare Germany amasung Australia sumakhoi gi citizen khak natana lebak adu bathatok pamba Afghan singchu pothor bagi thabak chathare BJP gi janna Ashirwad Jatra thoramda Bhovendra Jadavna Congress pasai thakre Bharatiya Janata Party gi janna Ashirwad Jatra gi thoram ama ngasi Rajasthan da pangthoki bagaloi Union Labour Minister Bhovendra Jadavna Congress Party akan mamongda sai thakre Jatra thoramadu sideline da agency ga unaki beda mangna hai Congress amasung atai office party sing handak da loisin ki parliament gi dongjong mi famda sarak naba kya thokan duna house ani maki routine procedure sing santi wena pangthok payan gide parliament da tongan ba maru ebe issue kya mau marit tan khana basu han gide opposition members in the table mathak ta phawa ka tuna lu jida ba boi wata kya sin dun law khongke opposition party sin da kana da ba marai tawduna charang naba kya thokan badagi parliament session adu kanabang khangan kidi aina minister congress samate te opposition party sing pamaral seke diesel amasung petrol sing bang mamal ka heda wangkhalak liba amate inflation ki saw wangkhatun poche ki mamal adhiapak na wangkhalak liba sigi matangda agency na hangki bau hangki paukum piratun da jadap na hai poche ki mamal hangkalak liba asi hantan da center akan mamiyang changtun tabak baikale Narendra Modi na lusing government asina sadharan miyam gilamak ta jai fagat thawrang sing paikatuna lagle aike minister na makhata na phongdo kibada Narendra Modi government lepa ka sigi so thawraba miyam gilamak kanagada tongan bai sim kya marum thabak ton thopangam khre arbe scheme singa sigi matek na miyam gi hingbagi thawang khatan ba amade ponsi marin phagadan bada chawna mateng pangbangam le aike komjali singani kulumdoi da pangthok kadur Rajasthan assembly mikal asida BJP gi mathangi luching ba kanana oigedagi aibasu ngasi pangthok ki bajanna Ashirwad Jatra adu da mami tawra aina hangke bada wafam amadu adumadi party gi makok tongba lusing basina matung tarak pada lauru kadaba warip ni aina phangdoke ngasi gi jatra adu da state adu gi BJP president Dr. Satish Punia union minister Kailash Chaudhary amasung Alwan constituency gi MP wariba Balakna nasing basu sarwya ke ngasi gi jatra adu da Rajasthan gi hanagi minister Basundara Araje sarwya ki badagi yaki da bagi matang da hangke bawang da Bhovendra Jadavna masigi matang da makna rajuga wari sanare rajugi imung manung gi miyoi ama nadun lebedagi jatra adu mak sarwya bangam ki da bani aike The Tainted Mirror na best film award phangle Manipurdagi Romi Mitaina direction piba The Tainted Mirror haina mingthon ba film na Guwahati da pangthokpa Sala Chitram National Film Festival ki manga suba edition da best film ki grand jury award phangle The Tainted Mirror hariba film asda best short fiction ki mana su phangle an festival director Utpal Dattananga sila thoke film asida ningthiraba angang ki emotion amasung complexity utpagi damak ta jai khombada film Critics Circle of India Special Mention Award Best Child Artist tare festival ase ki manga suba edition asi tha asi ki tara dagi Sala Chitram website ta film ching miam de yeng bagi hotong chaba pidura lakhe arobe the content sing ase ki maru eba pau khara ase ba pau dam jariba Manipur local news YouTube channel amade Facebook page ase dagi yen video pona mak pathaga jari channel lesena dum da kanara bade subscribe to video besna subscribe to biramu loina like and share to gusu khawi gunu pramak po amuk hana thaga jari